Kaji ko belakai football ke basisni hapring ka kenhuan ki MLA MDC bad officer ke distrik Ribhoi. Persya ka kenhuan ki pastor ka KGP Sinot Sepni kalalong ka basyong syet bha. Ha ka balasaki bapalat hajar ngot ki patba kelawan bansaki bad Aiman Siem ya kani ke jingla kai football perlok. Kebalatip kum ka charitable friendly football match bala penlong da ke jinge seng selok ki pastor ka KGP Sinot Sepni Ribhoi zone. Kebalalong ha ka madan nila kai jong kesenong umroi. Ha kani kejeng lakai football basisngi ke kenhuan jong ki MLA MDC bad officer kila penlim no ke kenhuan ki pastor da argo lanot. Habro arkela bad akani kejeng khun UMDC ka mau hati constituency uba Charles Marngar ulayo ka yellow card. Hadian ba ukum lembub ya orang lakai persya tak hado bagi patba kila samrkhi. Bad risa ban pensyong syet ya kani kejeng lakai. Lawan bansa kilang yang kena kejengil akai da ubak DP Walang Chief Secretary Kejela, ha kabalation bentalang ha kena kejengil akai football da ubak Meral Bonds Iem UMLA Kenongpo, ubak Jason Saukume Maulong MLA ke Umsning, ubak George Bilingdo MLA ke Umroy, ubak Charles Marngar MDC ke Mauhati, ubak Ar Karbuki MDC ke Umroy, nalor ki head officer ke distrik Ribhoi. Bad u Reverend IW Nongsiet u moderator ke KJP Sinot Sepni u Belalong Kongsan. Ya kini kejeng lakai football la penlong da ka KJP Sinot Sepni Kerpang kumsi benta ban penmi pisa na ke benta kejeng rakhe ya kejeng dapchi spa snem jong ka jaka ajik sumar bapau kejela ka Dr. H Gordon Roberts Hospital bat kumjut na ke benta kejeng tei ke building ban penhe syuk-syuk ikani ke jaka sumar. Nak kaliang ki MLA MDC bat ki officer kile shim benta ban nok senyang lem ha kini kesengi rengkat ki patba ki belawan ban saki kini kejeng lakai football. Kini Wipan apa kejeng dalam jom kapten jaga kontrol. Kajing takti ke bajang nak bentar lagi jom berkata kita skor kita lagi. Kini government officer di wilayah ia kawan tempura yang kejeng temu jengi baru untuk organizing committee berkham tampe bagi Leo ia kawan pensingan dikasih kumni kumbakalong baik baru saya sisil tungin ai ketiga macam nak bantah kini di government officer